Santuaren izenean, jaun zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erroke jauna, egin dezagun otoin. Hoi jainko, pekatarientzat errukia zera, eta zure santuentzat zoriona. Marinbaz, zure santutzariaren gorpuari, gizabidez lur ematera goazen honetan, egizuaren partedun zure aukeratuekin zeruko zorionean, eta bizitza honetako heriotza bokarrietatik askatuta, emaiozu zure aurpegiaren aurrera agertzea piztuera egunean. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta gaire bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostolua Filiputarrei, zeribiok, gu zeruan dugu gure herri, eta itxaro handik itxaroten dugu salbatzailea, Jesukristo gure jauna. Berak kantatuko du gure gorputz ezer ezagun, bere gorputz aintzatsuaren antzeko inez. Gauza guztiak menperatzeko duen indarrez. Jauna ekesten. Zuekin, Jesukristoen Evangelioa, San Mateoren liburutik. Aldiatan Jesusek honela esan zuen, bereitatua zu, aita, zerulurren jauna, gauzatue jakin zuei eta burutzuei gorde, eta jende xumeari erakutsi dizkiozu. Bai, aita, ala nahi izan duzu, nere aitak dena eman dit. Inork ez du ezagutzen semea aitak baizik, ez da aita ere semeak baizik, eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozten igana, nekatuok, lanpetuok, eta nik arinduko zaituzte. Hartzazuen nire uztarria eta ikasi nigandik, bihotz bera naiz eta apala, eta arkituko duzuen zuen arirentzat atseden. Nere uztarria leuna baita, eta nere zama harina. Jaunak esana. Urtean zehar, elizen liturgikoki baditugu bi zortziurren garrantzi handiz ospatzen ditugunak. Solemnidade guztiz ospatzen ditugunak.
Pazkoako 8. eta Eguberri 8. Tenemos 2 octavarios que celebramos de una forma especial a lo largo del año por ser 2 fiestas de gran importancia para nuestra religión, para nuestra fe. El octavario pascual, en el que celebramos durante 8 días como si fuera el mismo la resurrección de Jesús, que es el hecho histórico que fundamenta nuestra fe, y el octavario de Navidad, que durante 8 días celebramos también el nacimiento de Jesús, por ser un hecho que cambia completamente nuestra visión de la historia, y no solamente para los cristianos, sino podemos decir para prácticamente toda la humanidad, incluso llegando a marcar el calendario que en este momento es más importante en el mundo, el calendario más utilizado, no es el único. Y precisamente en este octavario de Navidad nos hemos reunido para despedir a Maripaz. Aquí en su pueblo nos hemos reunido siempre. Nosotros tenemos que ver a Dios, porque Jesús nos lo ha enseñado así, como un Padre bueno que nos ama. Pero si en algún momento aparece con mayor claridad esa cercanía, ese cariño, esa misericordia, esa bondad de Dios, podemos decir que es en Navidad. Dios no se nos presenta como alguien terrible, impresionante, que nos quiere asustar o nos quiere dejar impresionados, sino tenemos delante de nosotros un niño pequeño, recién nacido, que nos quiere hacer sentir cariño, ternura, cercanía. No podemos ver en él alguien que nos haga sentir miedo o sentir angustia, sino que nos quiere transmitir confianza, ternura, es lo que nos quiere transmitir Dios, enseñándonos o mostrándose ante nosotros como ese niño recién nacido en el portal de Belén. Y en esta celebración tan importante para nuestra fe, nos unimos con esa esperanza grande en ese Dios bueno, que se ha hecho niño, que se ha hecho débil, que nos muestra su cariño, su ternura, su cercanía, y le pedimos por nuestra hermana Maripaz, de aquí, de Betelú, de Toquialay. Ella ha sido una mujer de fe, sin duda. Son unas generaciones que nos han dado una lección grandísima de vivir la fe con naturalidad, lo que habían recibido de los padres hasta el último suspiro, manteniendo como algo fundamental en su vida, que le ha dado luz, fuerza para seguir adelante. Y aquí nos hemos unido para despedirle a Maripaz y le pedimos a Dios de corazón, mostrándoos a todos los parientes, familiares, nuestra cercanía también, nuestra solidaridad en este momento, que acoja a su hija Maripaz allá en el cielo. Después de 90 y pico años en esta tierra, allá le espera una eternidad, y le pedimos que la acoja entre sus brazos para que desde allí Maripaz pueda seguir intercediendo por nosotros. Euskal dezagun hilaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure otoitzak asko dezake,
ager zaitez jauna, Maripaz zure sarbitzariaren alde. Eta ehortziko egunean, senide honintzat eskaintzen dizugun, bake sakrifizioen bidez, arrek eskatzen dizugu, kekatu kutsurik edota giza argalkeria egindako hutsik gelitu bazaio, garbitu eta barkat ezaiozula zure errukiari esker, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Era berean, afalondoan kalizaturik berriz eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta eran guztio kontatik, hau ere onuraren kalizataka, itun berri eta betikoaren orola, zuentzat eta askorentzat dekatuak barkatzeko isuriko dena, erizue hau nere egarri. Eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari
bizitari onartu daituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango jauna, mundu guztian zabaldu dira zure eliza. Gaur ere bildurik emabiak ekinak munduari salbatzaileak esan dizkioneko, egun santua ospatzen ari den eliza. Maitasun osoa Francisco Reita Santuarekin, Francisco gure gozinarekin, bere laguntzaileen, Antoniorekin eta Kriston guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, bizteko itxaro berean, joan diren gure zubideak, Maria Paz eta hildako guztiak ere hori. Aritzatzutan, zeure aurpegaren agarkitan. Erruki, sakizkibuaren, guzti horrekiko bizia iriz dezagun. Jainkoaren Maria Guztia doa zuarekin, Arezena Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, San Pedro gure herriko zaindariarekin, eta gizarre guztietan zure dizkide izan diren santuekin, egin batean gure zaitzagun, Jesukristo zure semearen ditu. Jesukristo gure jauna zuk esan da apostoluei bakea uzten dizuet nere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala emaiozu elizari bakea, matasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea eti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu bakea ekarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk ertzen dezu bekatua. Ona hemen
jaungoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Familiaren izenean eta parrokiaren izenean, eskerrik asko gaur honean zeraten guztioi. Familiari, une samin hauetan zuen laguntza eskaintzera, jangoikoari, gure senidearen alde erregutzera, eta Maria Pazzi azken agurra egitera. En nombre de la familia, en nombre de la parroquia, muchas gracias a todos los que habéis acudido hoy aquí a acompañar a la familia en estos momentos de dolor, a hacer el último adiós a nuestra hermana Maripaz y a rezar a Dios por el eterno descanso de su alma. El novenario de misas en sufragio de su alma dará comienzo
mañana mismo, día de Año Nuevo, como siempre, a las 12:30 del mediodía. Eta orain bukatu aurretik, azken erresponsoa egin bezala. Jainko ahal guztiona, zuri otoitz egiten dizugu, mundu honetatik joan zaigun, Maripaz zure sarbitzariarentzat. Sakrifizioen bidez, garbiturik eta pekaturik askaturik, irits bezala, piztueraren betiko zorionak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, berika zaitzatela jainko guztia duna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren pakean.